Jingpule na kitab Genesis kalanong kabakad Henryu, kadukod iway hadu khat ar, bat khat san hadu khat Henryu. Te kasaray katanga u Abram, kamshem yukhun satya, kaladon ka Shakri, kaba na Egypt, kabakarteng kahagar. Kasaray kalaong hau Abram, hapet se utray shem lasha yanga ban yukhun, tekhi yashong bad ka Shakri jonga le se ngan yukhun naka. Te u Abram ulasha skor ya ktien kasaray. Kumta hadin bau Abram ulashong shiphos nem hari kanan kasaray katanga u Abram kalashim ya kashakri jongka kahagar kaba na Egypt bat kala yaka ha u Abram utanga jongka baun penlong tanga yaka. Te ulayashong bat kahagar bat kalapun anda kayoi pakalapun kalapek i ben yala kakenrat. Kasaray kalaong ha u Abram, shim kit mapi ya kajingle bijod jonga, mga ngalaay yala kashakri hakik sangkti jongpi, pat anda kayoi bakalapun kalapet i ben penban yanga. I utray unbishar ya pi bat nga. Henry u Abram ulaong hakasaray, habet kashakri jongpi kasyong hakabor jongpi. Tole yaka katba pisngodei. Kumta kasaray kalalit tomet yaka bad kalapet bak naka. Te u angel utray ulalap yaka hajan ka liu hari kenja ka liu kabaha kalenti kabalet shashur. Hangta ulaong ko hagar ko shakri kasaray na AP1 bat siya AP len kalajubab ngalapet no na kakenrat jonga kasaray. U angel utray ulaong haka, kilit pai shala kakenrat, pato ko ngu haka. Uta u angel utray ulaong ru haka, ngan penro yagi kun kiksiu jongpi, hadu baan lat nyushu yagi ba kibun pad. U angel utray ulaong shushu, hakmi pila armen, pat pinsa ka ukun, pinsa ay kerteng Ishmael yu. Nabaw try ula shashkor ya ka jingjen jar jompi, unsalong ubriu ubakum kakada klaw, unrakti persya ubriu baro, pat ubriu baro unrakti persya yu. Unsasyong paji na kipara kurju baro, te kahagar kalakha ukun ya u Abram, pat u Abram ula ay kerteng ya ukun baka kahagar u Ishmael. U Abram uladap prapo Henryus nem kerta haba kahagar kalakha ya u Ishmael ha u Abram. Ktien jong utray. Kasam shispa Henryu kerkod iway hadu san. Alleluia. Do ay ngu ya utray namar ulong ubabha naba kajing i ju u kasa junom. Ay bala banyo tang ya ki kam badon bor jong utray ne ban ya ro yu haban dabyang suk kito ki ba phikir banle hok ki bale barobor ya kabasyong hok do ken mau yanga atray dagata kajing it kabame judon yala ki briu the one shanga ko try do yarap yanga bangandup yo I ya kajing man pha ki ba lajit jome Pangandup shat kemen lem bad ki jait pen riu jome pangandup snow sarong yala kanong kenti. Ka gospel kat kum u Matthew kadanong kabahinyo kat kod arpuway hadu arpu khandai. Kat uba ong hanga ko try unrung ha kahimap neng Henry kito ken kibale ya kamon ukpa jonga. Anda poi kata kasngi bun ken ya ong hanga ko try nila yalab hakakerteng jome nila be no ya kiksud pat nila le bun ki kam phela tengan jubab yaki ngam ju ithu yapi kino nanga phi kinong kam bamman namar kata jar ubas ngap ya kini ktien jonga bad ubale yaki ulongkum ubriu ubasyan ubalate yala kaying halor umausyang te
uslap ulahab, kiwa kila shlei, bat kil kila be, bat kila password, ya kata kayin, Henry kamshem kelon, namar ba la teya ka halor umausyang. Dar ubayo sngo ya kine ktien jonga, Henry ubam le yaki ulongkum ubriu ubabit, ubatay yala kayin ha usyap. Dia uslap ulahab, kiwa kila shlei, kil kila password ya kata kayin, bat kala khilem, bat kala jothiaw. Andau Jisu uladab kren, ki bait ba kila sko phila ya ki jinghikai jongu, na ba shem lahikai, kum ki start ain jongki Henry, kum ubadon kabor ka iktiar. Ka gospel jong utrai.